Yes, reka mbifurize igitondo cyiza, reka mbifurize igitondo cy'umugisha nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse muri iki gitondo kidasanzwe cyuje amakuru yimbitse kandi yeruye, turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Mbere na mbere rero ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuza abadukurikira bari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ku Deshapo. Nyagasani Imana ikomeza barebe icyoroshye, ndabakunda kandi mbahoza ku mutima nshuti bavandimwe muryango mugari wakadasoka ba TV Duniani Kote. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu Burundi, Bujumbura mumeze mute? Cibitoke nabasuje cyane, za Kibuye nabashuje cyane. Nongeye kubifuriza kumerwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndagusuza wowe unkurikira uri mu gihugu cya Uganda, Kampala mumeze mute? Nshuti zanjye rwose. Mumeze mute mwebwe munkurikirana muri mu gihugu cya Kenya, Nairobi, mumeze mute Nairobi? Munkurikira muri Tanzania mumeze mute rwose? Mombasa mumeze mute bakunzi bankurikirana bari Zanzibar rwose? Kudashapo nabifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani ndetse kandi mbifurije impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu. Mbangarutse mu cyitwa makuru adasanzwe. Kongo mumeze mute? Bakunzi banjye muri za Kinshasa, bakunzi banjye muri za Goma mumeze mute? Mumeze mute mwebwe munkurikirana muri hanze Afrika y'Iburasirazuba, cyane cyane abankurikirana bari South Africa, munkurikirana muri Malawi, munkurikirana muri Mozambique. Nongeye kubifuriza kumerwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndagusuhuza wowe unkurikira uri hanze ya Afrika, ndagusuhuza wowe unkurikira uri mu bihugu bitandukanye, ku mugane Burayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa bariyo, ahitwa mu Budage, mu Birigi bariyo. Ndagusuhuza unkurikirana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byiciro byinshi, waba uri muto waba uri mukuru. Unkurikirana uri New York, unkurikirana mu bice byinshi bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buriya Amerika ni nini. Nongeye kubifuriza kumererwa neza ndetse kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe rero utasanga handi, yuje ubudasa bwuzuyeho ubudasa. Ngarukanye page zuzuyeho imirongo itukura cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu byazambye ndetse kandi aho ibintu byahinduye isura. Mu gihugu cy'u Burundi rero haratutumba icyitwa ibibazo bidasanzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze guhunga igihugu cy'u Burundi. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze guhunga igihugu cy'u Burundi byaba byatewe n'iki? Perezida Evariste Ndayishimiye n'igisirikare cya FDNB, nyuma y'umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara mu gisirikare cya FDNB, igikuba cyacitse. Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ayamira, yabuze ayacira. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bikomeje kumuzambanitse kandi bikomeje kumubera agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byamubanye ihurizo ridasanzwe. Ese koko yahunze? Niba yahunze yahungiye he? Yahungishijwe n'iki? Byose turabyinjiramo tubihuze n'ubwumvikane bukeya buri hagati mu gisirikare cy'u Burundi. Benshi mu basirikare batabwa muri yombi, bamwe mu basirikare ba FDNB bakavuga bati ibi bintu ntago dushobora kubyihanganira. Kubera iki bamwe mu basirikare bacu bakomeje gutabwa muri yombi uko umunsi ugenda uzaza undi? Iki ni ikibazo rero gikomeje kugenda kigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ni ikibazo gikomeje kugenda kiba ihurizo, aho benshi bakomeje kwinubira ibikorwa bidasanzwe bikomeje kugaragara mu gisirikare cya FDNB ndetse no mu ishyaka rya CNDD-FDD, aho abatumvikana n'ishyaka rya CNDD-FDD, aho abatumvikana n'igisirikare cya FDNB, benshi muri bo bakomeje gufata umwanzuro wo kubazirika amapingu cyangwa se kubahambira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iki ni ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi, cyabaye ihurizo. Bamwe mu basirikare ba FDNB baramaganira kure ibikorwa bikomeje gukorwa mu gisirikare cya FDNB, birimo kuzamura bamwe mu basirikare mu maranka hagendewe ku ivanguramoko, ivanguraturere n'ibindi bitandukanye bikomeje kugenda riyogoza igihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uza haza undi.
ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe turi buze kugarukaho mu gihugu cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa abanyamurenge bakomeje guhohoterwa ndetse kandi no kubabazwa ku manywa y'ihangu leta y'igihugu cy'u Burundi irebera. Ibingibi rero bikavuga yuko biri buze gukomera cyane leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje kugenda ikora ibi bikorwa. Bikavuga yuko umutwe wa 23 misiyo bafite yo gufata Uvira aka kanya nayo ikomeje kugaragaramo akaduruvayo. Uri kumva zagomba hari imyumvumbagatanya kwisanamo kwa wazendo n'abasirikare ba FARDC na FDNB. Uri kumva mu misozi ya za Kitara, za Mwange, za Munanira, uri kumva za Kavimvira abasirikare b'Abarundi bari kuzanwa. Icyitwa ibikorwa byo kwisanamo bikomeje kugenda bihindura isura. Ni igihugu cy'u Burundi rero ibyacyo bikomeje kuba ikibazo gikomeretse kandi bikanazambazamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bibazo bati rero ibi bibazo biraza kurangira gute, cyangwa se ihurizo rikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi riraza kurangizwa nande, cyangwa se iki kibazo gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi kiraza kwitirirwa nde. Ariko benshi bari kubikira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko political system ari gukoresha yivanguramoko ikomeje kugenda isatira n'igisirikare cy'u Burundi ari ikomeje kugenda iteza inkeke mu gihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi. Bikanavuga yuko ariyo mpamvu bamwe mu basirikare b'Abarundi aka kanya bari gukekwaho cyangwa bari kuvugaho ubugambanyi, nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe azi ko ngo ikintu cyitwa ingengabitekerezo yivangura moko mu gihugu cy'u Burundi yagimbitse, kandi bikavuga yuko ari nacyo kintu gishobora kuba kigiye no kumuteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi ikibazo cyiganjemo kwikangizo za kudeta, ikibazo cyiganjemo abaturage societe civile y'igihugu cy'u Burundi kuvuga iti twebwe ntabwo turi bwemere yuko umuyobozi akomeza kutuyoboza inkoni y'icyuma akadutwara aha akatugarura aha, kandi nyamara mu gihugu cy'u Burundi ibyo yatwijeje birimo gukemura ibibazo by'ubushomeri, birimo guca ubukene, inzara n'ibindi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi yananiwe gukemura, ahubwo akaba akomeje kujya kuzimya umuriro w'abandi nawe uwe kuwuzimya byaramunaniye. Abasirikare b'Abarundi rero bakomeje guhunga ibice bya Sud Kivu ku bushake, abahunga bagakuramo impuzankano zabo bakitahira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, pruta bakigira mu misozi za Sud Kivu. Hari abati gisirikare bakajya kwaka imirimo y'ubushumba, hari abati gisirikare bakajya kwaka imirimo itandukanye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abandi bakagaragarwaho n'ibindi bikorwa bitandukanye. N'ubundi bigaragara yuko igisirikare cy'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ihurizo rikomeje kugenda riba ihurizo ndetse kandi ibibazo uko umunsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda byongera mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bavuga bati igihugu cy'u Burundi mu gihe FDNB yabikomeje kugenda igaragazwa na situation yuko bamwe mu basirikare bari gutoroka igisirikare cy'u Burundi. Ubu igisigaye nuko ibi bintu bigomba gukemurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi, kuko n'ubundi niwe ushinzwa uruhare rukomeye mu kwimbika icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko mu gisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko ari nayo ikomeje kugenda ishyira aharindimuka igisirikare cy'u Burundi uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turaza kugaruka tukiri kuri situation y'igisirikare cy'u Burundi na FARDC, turaza kugaruka amwe mu masezerano ari gukekwa yuko ashobora kuba yahagarikwa ku ruhande rw'ubufatanye hagati ya FARDC na FDNB. Bivuga yuko aya masezerano ashobora kuba yahagarika bishingiye ku ruhande rw'uko igisirikare cya FDNB bamwe mu basirikare ba FARDC harimo n'abasirikare bakomeye ku butasi bukomeye bushingiye kuri Anire ndetse na Demiyape ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gusanga ngo igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'Abarundi gikomeje kugenda gishinzwa ubugambanyi bukomeye ku mirongo imbere ku rugamba. Benshi bibazo bati rero ibi bintu biraza kurangira gute niba koko ibintu bikomeje kugenda gutya. Benshi bibazo bati rero ibintu biraza kugenda gute, aho Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya biri kuvuga yuko buri segonda buri munota ari gukoresha inama z'igitaraganya, abwira abayobozi bati ibintu byakomenetse kandi byazambye, kandi ikigiye gukurikiraho nuko ngiye gukorerwa icyitwa kudeta mu gihe gitoya. Bikavuga yuko rero igihugu cy'u Burundi mu gihe situation yabikomeje kugenda iba hatari sana, uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye kwikura muri kino kibazo biri buze kumubana ihurizo, ndetse ariko rero biranagaragara ko uyu mugabo koko biri buze kumubana ihurizo, kuko niba mu bamwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi harimo n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi witwa General Prime Niyongabo akomeje gushinzwa uruhare rukomeye mu kugomorora bamwe mu basirikare b'Abarundi ndetse no kubereka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobotse, biravugwa yuko iyi kudeta biri no kuvuga yuko ishobora kuba yakorwa ku witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ishobora no kuba yakorwa kuri side y'igisirikare cya FDNB, akaba ariyo ishobora kuba yakora kudeta witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse kandi biranashoboka ushingiye ku bimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza dukomeje guhabwa uko umunsi ugenda uzaza undi, dushingiye ku byo turi kubwirwa
biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi bikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni mu gihe kandi bamwe mu baturage bavuka i Butembo, babandandi bavuka za Kabiyabo, babandi bavuka za Marepe muri Butembo, bakomeje gusaba Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo guhagarika imikoranire hagati ye n'igisirikare cya FDNB, bamwereka yuko ngo kubaka ingufu hagati mu gisirikare cya FARDC cyane cyane hitabwa ku gushyira urubyiruko mu gisirikare cya FDNB. Ngira ngo mwabibonye yuko na Minisiteri y'Ingabo yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo risaba buri rubyiruko rwose, buri musore guca mu gisirikare cya FARDC kugira ngo abe ari umusore wemewe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikibazo rero gikomeje kugenda kibazwaho, iki ni ikibazo gikomeje kugenda kivugwaho, benshi bibaza batise ibi bintu ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, niba na societe civile ubwayo igisirikare cya FDNB kitari kumvikana n'igisirikare cya FARDC. Societe civile mu gihugu cya Kongo bamwe muri bo bakaba bakomeje kugenda basaba uwitwa Tshisekedi Tshilombo guhagarika imikoranire na bimwe mu bihugu akomeje kugenda afatanya nabyo, aho ngo aba bandandi bari kugaragariza uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko gukorana na Perezida Evariste Ndayishimiye nta kintu bizamugezaho, bigatangazwa na bamwe mu baturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi ngo bimwe mu bimenyetso bari gutanga yuko ngo abarundi bagambanira FARDC ngo nuko ngo bamwe ngo nuko ngo igihugu cy'u Burundi ngo n'igihugu cy'u Rwanda ngo byahoze ari igihugu kimwe. Ngaho nyumvira nawe ibyo bimenyetso, urumva yuko ari ikibazo gikomeye no mu gihugu cya Repubulika Demokarasi. Birumvikana yuko n'ubundi umuntu ufite imyumviro nk'iyo niwe FARDC izagira umusirikare, niwe uzaje gufasha Tshisekedi Tshilombo guhangana n'uwo yita umwanzi. Ibi biraba mu gihe n'ubundi bice byinshi bitandukanye byo muri za Rubero ubu biri kuvuga yuko imisada y'abasirikare b'umutwe M23 imyinshi muri yo iri kuva mu birindiro bya M23 hitwa za Limbongo, izamurwa za Kishambiro ndetse na za Masereke no mu bindi bice bitandukanye. Bikavuga yuko rero iyi misada y'abasirikare iri kuva mu misozi ya za Limbongo yerekeza za Burambo, Cyondo, Kavinyonge no mu bice bya za Masereke. Ni misada yivanzemo abasirikare b'abakomando b'umutwe M23. Ni imisada kandi igamije gufunga inzi nk'abasirikare ba M23 bari kuzanwa hano hafi y'ikiyaga cya Edouard mu misozi ya za Kavinyonge, hafi ya mihanda route nationale 5 ku ngombe z'ikiyaga cya Edouard. Biravuga ko iyi misada igamije gufunga gufunga imisada y'abasirikare ba FARDC cyane cyane b'abacancuru bano bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bazanywe bashaka kwambuka ikiyaga cya Edouard bagafata ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Rubero ndetse no mu misozi ya za Rushuru, aho rwose ngo abacancuro bamaze no kwemera Tshisekedi Tshilombo yuko ngo ikitwa Kanyabayonga, imisozi nka za Rwindi yuko bazayikuramo. Benshi rero bakibaza bati rero aba bantu bazaca he? Nubwo ibi byose biri gukorwa ariko cyane ku ruhande rwa kote gisirikare cy'u Burundi bo bafite ubwoba bukomeye, kuko Tshisekedi Tshilombo nk'ubu mu basirikare bazanywe ahitwa za Marepe muri Butembo, imisada ikomeje kuzanwa, hakomeje kuzanwa bamwe mu ba FDLR batorejwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse namwe mu basirikare b'Abarundi. Bivuga yuko abo bazanwe, ngira ngo mwigeze kumva ndi kubabwira nti habayeho ikintu cyitwa gukura bamwe mu basirikare b'Abarundi mu bice bya za Warikare mu Kivu y'Amajyaruguru, mu bice byinshi bamwe baburiza indege basubira hehe iwabo. Mwigeze kumva mbabwira muri studio Kivu mbabwira ni imisozi ya za Kingwengwe, Kihande, abasirikare b'Abarundi bamwe muri bo bakomeje kubakurayo bakazana bamwe mu basirikare ba FARDC. Iki rero ni ikibazo gikomeje kugenda kibazwaho, benshi bari kwibaza bati rero ibi bintu biraza kugenda bite? Imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Burundi, imikoranire hagati ya guverinoma ya Kinshasa ikomeje kugenda ihagarara, hakaza kwiyongeraho na cya kibazo gikomeye kiri kuvugwa ariko ndacyari mu mfunyamfunyi amakuru ntabwo tuyinjiramo neza. Hakaza na cya kibazo kiri kuvuga yuko leta y'igihugu cy'u Bubiligi iri kwishyuza amafaranga uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bashinza guhereza amafaranga, ariko ano mafaranga ntibayakoreshe mu bikorwa byabo. Iki rero ni ikibazo gikomeje kugenda gihindura isura, niba koko igihugu cy'u Bubiligi gikomeje gushinza Kinshasa kigashinza Burundi yuko babahaye amafaranga ngo bafatanye mu buryo bwo gushyigikira iyo FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira muri Kongo no mu bindi bihugu bitandukanye ku isi. Aka kanya kabiri gukomeje kugenda yububa
ariko nubwo y'ubu benshi muri bo bagiye banahabwa inshingano muri FRDC, abenshi muri bo banahindurirwa amazina mu rwego rwo kujijisha imiryango mpuzamahanga yagerageje gukora ubushakashatsi ngo irebe nibuza aba FDLR Kisekedi acumbikiye, aba FDLR bacumbikiwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kisekedi Shombo bagakomeza kubaryamaho kubakingira ikibaba, ibintu nabyo umuntu abagomba kubivuga nyamuneka. Urana yuko ibikuntu bikomeje kugenda bihindura isura. Twihuse cyane rero nagira ngo mbabwize ukuri yuko dutangiye mu makuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, zimwe mu ngamba yafashe zikakaye, biravuga yuko benshi mu basirikare ba FDNB benshi muri bo bagiye kwamburwa inshingano zabo, nyuma yuko mu gisirikare cya FDNB bakomeje kugenda hagaragaramo icyuho cyuko bamwe mu basirikare bakomeje kugenda batoroka, cyangwa se bamwe mu badede bakomeje kugenda batanga impapuro zigaragaza yuko bashaka guhagarika inshingano zo gukorana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushinjwa yuko zimwe mu nyungu ze ari kuzikoresha, zimwe mu nyungu z'ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa z'igisirikare cya FDNB ari kuzikoresha mu nyungu ze bwite. Ibi rero bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi n'ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Uko umunsi ugenda uzanitse kandi aho kugira ngo ibibazo bikemuke, ahubwo bikaba bikomeje kugenda bizambanitse kandi binahindura isura muri rusange. Mu yandi makuru rero ngira ngo tunihute rwose nanasozamo gakeya, nubwo amakuru yaba ari menshi njye mabwira ntiwayavuga niyayarangiza. Niyo mpamvu inshuti bavandimwe muryango mugari, abantu barenga ibihumbi 20 mu nkurikirana umunsi ku munsi, njya mbabwira ntizi nkuru muba mugomba kuzisharinga ku nshuti n'abavandimwe bakazibona bakazireba, kuko niba ibintu bikomeje kugenda gutya, biravuga yuko umuhanda uva Bukavu werekeza Uvira ku muhanda RP 1300 wamaze gufungwa n'umutwe wa 23, ariko nanone hakaba ari andi amakuru avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kubuza abasirikare kwerekeza mu misozi ya za Runingo, Sanje na Remera, kuko ku munsi w'ejo mwumvishe yuko mu misozi ya za Sanje na Remera habiri imirwano ikomeye yasakiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC, abasirikare barenga 253 ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo bakasiga ubuzima. Bivuga yuko abarundi bari hejuru ya 70 batakirije ubuzima. Birumvikana ko rero icyo ari ikibazo gikomeye kandi gikomeje no kugenda kiba ihurizo. Ni nayo mpamvu iri kugaragara yuko hari kugaragara icyo gikomeye muri FARDC muri FDNB, aho FARDC yo iri gutsindwa urugamba, cyangwa se ibice byinshi biri gufatwa bya Shabunda, imisozi ya za Alimba iri gufatwa muri za Shabunda muri Sud Kivu. Shabunda Airport iri kugenda isatirwa. Ku ruhande rw'igisirikare cy'abarundi bakaba aribo bakomeje kugenda bashinza igisirikare cy'u Burundi yuko aribo bari kugambana. Iki ni ikibazo rero gikomeye kivuga yuko gishobora no guhagarika imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC uko umunsi ugeze uzanitse kandi binahindura isura. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Izindi update mfite, turagaruka ku basirikare bikuvuga yuko bari gukurwa mu Burundi baca ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, hariya za Kavimvira. Tumenye misi bazanye ni bantu ki, ni baba FDL bamaze iminsi batorezwa mu Burundi bazanywe za Uvira, cyangwa se n'ubundi budasa FDNB yakoze nyuma y'ubwisubanimo, cyangwa se nyuma yuko abasirikare ba FARDC badakomeje kumvikana n'abasirikare ba FDNB igisirikare cy'u Burundi. Turagaruka kandi no mu yandi makuru bivuga yuko ari imisozi yo muri Sud Kivu, cyane cyane iriya misozi yegereye za Minembwe, iriya misozi yegereye za Fizi, za Karemberembe. Mbabwire ibiri gukorwa ndetse kandi biri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, cyane ku misada idasanzwe ikomeje kugenda izanwa mu bice bitandukanye uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi bikavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura binakomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Murakoze cyane n'inshuti z'akadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote, turabakunda cyane ndetse kandi tubahuza ku mutima. Niyo mpamvu twigarukira mu nkuru zidasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Kote. Murakoze cyane, Nyagasani akomeze abarebe icyoroshye, impagarika n'ubugingo mu mitima yanyu ari byo bibana namwe uko umunsi ugenda uzaza undi.